Lloyd atwino mujun muhimbura uri omujwekero w'abakazi begombora ya Rubaya omu district ya Mbarara niwaresire ba engineer aba okwombeka emirongoti omugombora ya Rubaya banyuma yo kureba ngu network nemwe habizwe bisingire kuteganisa abatura begombora egi kandi akaba yagibaraganise omukaruru kinabaraganise kiriyo nikikirira ndiyo ninjeza mu mazina turatunge mirongoti yitu tuza kutunga ebiri ogwa MTN n'ogwa Airtel aho kuba ruraba yitu irimo obushozi irimo okupanga so tubasa kugutanka hano kuri abandi batatunga habwa kari akashozi ogu nagira ngu ibura rya network y'amasumu rizingamize ntunguko muri Rubaya na mnongo by'obushobozi n'ebyamagara kandi cyenegize n'obushuma abantu babona bwine mnongo abo kubura network muntaje kwiba n'umureba akuteganisa n'umureba konka no simojine konka kuza kutera rundijo ninga kutera polisi kutera aba security abandi network atero noenda kohereza sente maya hatariho na mobile banking sente zawe zine munju oyine kubanza waza mu town isize nyikiro turyabarisa wabose tuire oreba amatoki oreba za piche ziri kugenda oreba motokaze bushobobu gisoko byabeke namana ubundi nkamutera hesi konka kandi nanyata nanyiga kabura kandi nawe gabura konko bundi network ekoraki yanga no buwakireba harubi yanja toshkuburira kecho togamba atsingambe ibyo bwegise nabyo biteganisibwe network nko kwa mashomero gerigenda garukozesa za kalmagezi kandi mwe bashije musimera abakazi banyu bagira oringaise ashikana nikuteresi mwetara ashikana ngemuseta kahoma takoma network kahoma kwetara no bari barra ngweni musimera hanga abakazi n'abashayija banye namaka manye hati pini ona reboroide yagiye ima okurenga maza kutuletera network ahabwo kuba twine secondary school abantu bazaguko batandika kusakinga okushomera aha network so konkeche kibekiriye nkitufere abebembezi hamwe n'abatura basimire Lloyd ahabwo kubashakira namunonga tukashanga ngo mu murka gwa Ruburara namunonga kahoma nko kusinga yo kuba habi then wanoza ruhunga wa shumansa rubingo aho hariko munonga katika kusaro kubanganitsa ngo network neza kubaho nashimiro ngo tineza kubaho abo kubacirisirwe amani ga Lloyd ka kansara LC5 kuri yatika mamani yakoragana n'aba MTN na Airtel umurkampara ngwenerizo batusibire tubatayisha okurugira har contractor wa ZTE Company Limited erukuza kuombeka emirongoteji nibija kuombeka emirongote biruninga eshatu eya network zitarukushana gasha kwa Aiden Bataringaya.